birebire ntawe nyine nashinyijwe none mbeshe natsina sinjye n'umukinyi mwiza wowe ukinyi ndakinga utarekerwa n'umukinyi mwiza n'umukinyi mubi none umukinyi mubi mushaka giri hamikine ndababaza reka ndababaza reka shema kandi ka hivi nyie Tanzania mnaishije? Yaani nasema tangu asubuhi sijaona watu kupigana. Kwao ni vurugu? Kwao ni vurugu. Hapa tayari mtu kashakula kofi. Wewe watu wako. Lakini mimi Tanzania nimependa hamavurugana. Kila mtu na kazi zake. Sasa kwenye gari wa kukusumbua. Kwenye gari wanaanza wakatukana na matusi lakini hamna anayeshuka. Wanatukana na huko kila mtu mshaanza kwa baba msanga wewe. Anaendelea ashuki. Na wewe unabaki kwa wapi? Mimi nimeona pale mjini da. Hakuna mtu anasumbua mtu mwingine. Tuliongelea na Simon akasema tunakatwa kwetu zamani. Hata msoro Nigeria hata ukiuliza njia anakika mkono mpira. Ukimwambia naomba simu yako ni bipu mtu ni bera. They are very corrupt. Kila kitu ni kazi. Nigeria. Na kukudanganya. Akakuonyesha njia soko lenyewe. Ya mbali. Tutabwe dushimire abigisha makuru n'abanditsi basanzwe bakorera hano mu Burundi nubwo twakiriwe gato ariko nta cy'urubanza rwatuzindukanye turarukora kandi bigende neza rero nk'uko musanzwe mubizi umushyitsi w'iteka hano ku butaka bw'u Burundi mu gihugu cya Tanzania aho yari mu gihugu cya Tanzania ariko aragira amakorano atandukanye n'abastar kugira ngo igihugu cya Tanzania cyane wenyine ubwiwe atubwiye ko yakutse afana ngo kino gihe baricarana bakaganira ku bikorwa bidasanzwe ariko barakorera hano mu Burundi rero yashingiye kuza wenyine bakora nyine igihe yari yarabwira ati mwenda bazanye umushyitsi w'iteka nawe se ubundi ni mamakano aramubonaga nabona ko ameze neza rero icyatumye ahamagara abanditsi n'abamenyeshamakuru umuntu umwe ashobora kuza mu Burundi ikitwa nta bumengo nta cyabaye kuvuga yamuzanye mugabo agomba ko abarundi bamenya ko hano mu Burundi dufise iteka yibarutse umusitani ufata mu rwego rw'isi yakozwe ko byinshi cyane cyane niho bitandukanye yakoze muri kahise rero kano kanya bashinzwe kugira ngo tutashobora abanditsi n'abamenyeshamakuru kugira ngo mubaze ibibazo bitandukanye bya mbere yaje ngaha mu Burundi yari bwaje nagira ati jewe mwana wanje nakiri ku isi mugabo mu Burundi ndumva ko hari abafana benshi bakunda filime y'Abatanzania abandi abo banakunda na filime kandi z'umwana wanje ubwo nawe nyine kino gihe amaze kugira muri game y'inyenze filime yo gusohoka yaragaragayemo kandi nawe nyine asanzwe arimo rero hamwe n'ivyo biga kugira ngo baza kumesa indimi Kirundi Kiswahili
Kiswahili rero kubw'ivyo biraza gufata umwanya utari munini kugira ngo bigeze bigende neza rero murahawe ikaze kandi kubw'ivyo twabwiye umwanya tugabwenge ijambo babiri sanzwe barifise umwanya abenshi wari kugira ngo atange ikaze cyane ku mushyitsi bazananye cya Tanzania rero ashimye cyane tubwire twose muri Rwanda bize kugende neza karibu sana murakoze cyane twakuja hapa wote tunataka tuanze na maombi ili kinachokuwa hapa chote kiwe mzuri. Samahani tuanze dusenge Imana kugira ngo iza kubera ngaha byose Imana ibirimo hanyuma cyo tubandanya tubabwire byaduzuye ngaha n'ibyatumye tubahamagara. Nakoze kadusenge Imana Imana yatabira neza yicaye aherahe turagushima kuri Imana igira neza ikunda ibihe byose ititaye ku byagiye byacu. Turagushima ko wabanye natwe ubana n'umwe wese aho yajava batubwiye neza tuza neza turinda abagisida tugira muri kino kibanza amahoro. Turagushima none ibikorwa bigiye kuba ngaha byose turaguhamagara kugira ngo bibemo ubushobozi tuganire neza abantu b'Imana byose bimeze neza. Turasi ikintu cyose cyotuma bigenda nabi, ikintu cyose cyotuma abantu tudahuza n'ibyo turimo turaganira cyane, ikintu cyose kibi kuko Satani ntigira yifuza ko bigenda neza. Imana rero ubiremo ubane natwe kandi turagushimira kuba natwe wabanye natwe mu rugendo twahoramo muri Tanzania, wabanye natwe ibikorwa byagenze neza amakandi wabanye natwe mu kugaruka n'umushyitsi yashitse kandi mu amahoro ameze neza byose turabishimira. Rero ibintu bandanye ikora natwe mu kibanza mu izina ryawe Yesu Kristo dushima amen. Cyatumye tubahamagara ngaha ni ukugira ngo umuntu ubusanzwe ufise ibikorwa ukora mu gihugu kandi abantu bazi bakunda kubona, si byiza ko ugenda hanze y'igihugu hanyuma waza nkuvuga ati ibintu nagiyemo byari ibi n'ibi byagenze ubu. Nicyo cyatumye ndabahamagara. Hama kubw'ibyo urabona ko ndi kumwe n'umushyitsi w'iteka ni Mama Kanuma. Ni umubyeyi yabyaye umuhungu bivuga yabaye icyitegererezo muri sinema ku rwego rwa East Africa cyangwa inarenze East Africa kuko yarashoboye kugera za Nigeria ni Buraya hose. Kandi ni ukuvuga Kanuma n'umuntu adasanzwe kubera ko n'ubu amaze imyaka 10 je mu byo nabonye cyangwa ibyo mbona je n'ubwenge bwanjye ngo nawe uramurenguza atari abo hafi. Urumva umuntu yakoze kugeza yaho yitaba Imana imyaka 10 gahera akiri umustar ari wakivugwa n'ibintu bidasanzwe. Ibyo rero nabahamagara ngo dushobore kuyagira kuko twakoze mwongere muyagishe uyu mama icyo umuntu waza cyose ashobore kubishura. Mama nawaambia watangazaji mko ntaji mko mnadua watangazaji ni mnamanua watangazaji kwa Kiswahili wanasema ni watangazaji lakini hamtupe jizi kwa kabisa. Tumewalika watangazaji waje hapa ili tuwajulishe kazi tuliyofanya kule Tanzania na tuwajulishe wajue kama Mama Kanuma yuko hapa, halafu kila kitu watataka kuuliza tutawajibu. Ni maneno nasema kichache. Sasa kwa hayo naomba cha kwanza wasalimu, jitambulishe, halafu tuendelee na kazi zingine. Ikatumuhi kazi abaramutse hanyuma cyo tubandanya n'ibindi. Karibu sana mama. Asante jamani. Nafikiri naviona hapa sura. Hakuna sura bado naweza kwa kwetu sisi Tanzania kitoa shikamoo ni kwa mtu aliyekuzidi. Hapa sioni hata mmoja zaidi ni watoto na wajukuu. Kwa hiyo naambia habari zenu na baramuse. Mimi kwa jina naitwa Flora Tegua. Lakini kwa jina maarufu naitwa Mama Kanuma, mama yake na marehemu Steve Charles. Mimi ndio
au kwanza niwape nafasi mimi kusema. Endelea sawa. Endelea sawa. Mimi dhumuni la kuleta hapa na kwanza nakuja kuwashukuru jinsi mlivyonipa kampani wakati ule wa msiba wa Kanumba. Nikaona si heri wala si vyema, muda unakwenda, huyu unakwenda, nisije nikatoka duniani bila kufika Burundi kuja kutoa shukrani zangu. Kwa kweli hii ni mara yangu ya kwanza kukanyaga ardhi ya Burundi, na nimekuja kuambia Warundi asanteni sana, nawapenda sana na washukuru kwa ile kampani wakati wa msiba, na hata baada ya msiba nimeendelea kuwasiliana na Warundi akiwemo Abe. Nawapenda sana na naomba hii mfikishie na rais wetu Evariste na kukundi chake. Naomba mwambie kama anasikia, kama kuna watu watamwambia, mwambie Mama Kanumba anasema anakubali sana. Evariste waziri wa Burundi, nakukunda cyane. Nimepatia jamani, tulicheza movie Dar es Salaam na Abel akawakilisha Warundi, tunaileta hapa kuitambulisha, na kuna ingine au zingine tunaendelea kucheza. Kwa hiyo wewe ni huru, niulizeni maswali, na kama kuna yeyote atataka Mama Kanumba, naomba unipe kampani kwenye movie yangu au nitafutie msanii fulani huko. Sisi wa Tanzania na Warundi ni kitu kimoja. Karibu. Asante sana mama. Apige makofi. Arakoze kuba tumvise ibyo avuze, avuze yuko nyine yaje ngaha mu Burundi baramutsa kubera yuko yasanze Abarundi bari abantu bakunda umwana wiwe, nabakumva yuko atobaho ataje kuramutsa Abarundi kubera bakunda cyane. Avuga ibikorwa twakoranye bya sinema n'ibindi bishobora kubana yadukorana ngaha mu ncamake n'ivyo ashoboye kuvuga. Hamba rero ku bijyanye n'ibikorwa byatujyanye Dar es Salaam, haraheze umwaka ngiye Dar es Salaam, haraheze umwaka ngiye Dar es Salaam gukora sinema. Twakozeho sinema zibiri, imwe yitwa Spiritual kama ni nguvu zake za ni mbavu ndio baise Spiritual. Hama iyindi nayo yitwa Afterlife. Chocho na Jenize makume ndashuma. Ni mari nyuma y'umunezero, ni Afterlife, ni mari nyuma nicyo kiranana. Hama tugenda gukora yizo sinema zibiri, turashaka kugira tournage, turazikora. Vayo abantu benshi baramenya ko bemeye gukora. Benshi bamenye banyishuza ibikorwa ngiye gukora birihe ko tutabibona. Ariko rero gukora mu kindi gihugu nasanze ikintu kitorosha, kubera yuko nimba uvuyeyo umwanya wo gukurikirana bya bikorwa, urazi abantu bamenyere gukora amasinema, abantu baba bazinyanyura umwanyere wibuka nawe. Nunga hari ngaha ubu ndafise sinema ndiko ndakora, nirutse n'umuntu ariko arayikora n'ibirenge byandiriye kandi arahanye guma nibuka ndayirowe ndayipost yaraye. Rero kuri sinema iri hanze ho ni ibindi bintu ufata WhatsApp ukavuga ngo imeze gute, ukazi niko na Mariza we naenda sawa, kumbe ibereye mu bindi karindira ukabura. Rero byabaye ngombwa ko fata umwanya subireyo nze kurabikora aho biri. Hama ikintu nakoze nacenge najanye n'umuntu n'ubwo mu producteur yitwa Simon turajana kugira ngo ashobore kumfasha ibyo ntashoboye tugezeyo. Waragiye turagerageza sinema dusanga nta bintu byatari barakora, dusanze nta bintu byatari barakora, turavuga ati reka twese yaranje turabingene twobigenza. Turakora iminsi napanze yo kubikora nawapi aho ni mu hoteli zimvye kariya ko muri ville kuko ni mu gihugu c'abandi. Ndakora wapi gararyo twashobora kwirirwa turamonta kuva mu gitondo kugeza mu kindi gitondo, hano kuryama narinze nzo naruhuka. Ariko turakora tugize ngo tubone iminsi iraheze.
haburamo ikintu utuntu duke cyane tuvuga ati rero ko bimeze uko reka tubitane kuko twarabikoze amasinema abiri twarayakoze ariko kimwe novuga nuko kubishira kuri YouTube nyene bica bikunda ndazi bazoguma bambaza ngo ibikorwa bagiye gukora birihe sinema zirahari ariko kubishira kuri YouTube bituma tutaronka amasoko kandi ari sinema nziza twakoreye mu kindi gihugu ko turondera amasoko ku ma TV za Azam TV za Wasafi n'abandi bagura amasinema nitubona turose mwaka umukate gato tuzone gushira kuri YouTube kuko hajya YouTube n'uba ngo ukoresha senke miliyoni yagarure namwe murabizi ukoresheje YouTube ayo Mucamakere n'ivyo bikorwa byatujanyeyo hama twaciye twiyumvira ati ni gute uyu mumama twamaze kubicuti je uyu keshi ambonye yambariye ati burya keshi reka ndabivuge ndakavuge mu gihugu urashaka kuba mufise umuntu afise impano zitangaje ubwo kubera muvukana mwirirwa murasangira ikijumbu ubone ko ari cashuru mugagiye ahandi nari bindi bindi baba babona ko ari umuntu akora ibintu navuga ngo akora ibikoringa muko je n'inka sinawe n'ibintu uretse kurisha burya uwo mugabo wangu umuntu akora ibikoringa ukora nk'izinka kuba ari kurisha gusa nayo yaje ziratare uri kurakora rero anyita ngo umuhungu wiwe ambonye ni nkaho ababonye Kanumba yani mama akiniona ananiona kama Kanumba wake ananipenda anasema kumbe na Burundi napata muhungu wangu muhungu nimeshazala mtoto Burundi anayefanana na Kanumba kwa hiyo tukapendana na mama ndio maana kaamua kuja Burundi kutembelea anakuja kutembelea anasema kwa hiyo tutaenda pamoja sasa yuko hapa anakuja hapa kusalimu Burundi na kuwashukuru kwa upendo mlioonesha mtoto wake kwa maana yuko hapa na kwa hiyo kuna kazi atafanya hapa kuna filamu kuna watu wengi walimtafuta wanasema wanataka awachezee filamu siku hizi atazicheza na filamu utaziona kwa machache ni hayo Mucamake nagerageje gupresenta kuko nagiyemo hanyuma nababwiye mama Kanumba cyatumye azanga aha kwa urukunda Abarundi yigeze kumbwira ati mani ifashe sinzopfa ntageze Burundi kumva hano bamudi umwana wanjye kura ifunzo hagenda araryohewe agikandagiza ubu ikirenge cya mbere mu Burundi abantu babonye akavideo nakoze yari karatwenga atwenga nezewe cyane kubera ageze mu Burundi aha uwo muraba ku mutima y'umunezero udasanzwe kandi arashima kubw'ivyo rero novuga ati reka mvuge make mushitse tubandanya n'ibibazo afise cyo babaza cyane akaba bakiyaga kose Abe alishakuwa Mswahili. Nasikia kisa naongea Kiswahili Abe? Sanifu. Sawa. Okay, leo kumfata kanya kuifuza kubaza ibibazo ndio mubaza mama Kanumba, tuuliza mama Kanumba ni sawa, tuuliza Abe ni sawa, marinda kugaga sasa. Kwa Shumani. Okay. Ndabara mu kitu kwanza nitwa Mr. Koreshumani, Mr. Tugesho Munyarusaku. Ngira nkoresha umwanya mucyo tumanye tanga ikibazo cya mbere nshaka kubaza azubira mu presentation mani twa Mr. Koreshumani Munyarusaku, Mr. Tugesho umuvumbuzi n'ibintu byinshi ego ikibazo cya mbere nshaka kubaza kuri Abe mwina mama Kanumba Abe nshaka kubaza ngerageje kuraba ino conference bateguye urabona neza yuko ku bantu turabira ibintu hagufi urukundo musanze mukorana umengo sikirenga byo tubona kuko urabona neza yuko umengo numwe bayagushigikiye muri iki gikorwa cyawe ko ngerageje kuraba harabayutubere ngaha kumenyesha amakuru ndetse n'abantu shaka usigurire kwanza impamvu abo musanze mukorana uyu mwuga batoshoboye kwitabira
urubanza rwawe iki gikorwa wateguye. Ikindi kibazo cerekeza kuri mama wa Kanumba, banza nkumva ndyohewe, banza kumva ko mama Kanumba kiriho ari fresh kandi ngo umenga aracari muto. Icyo ushaka kumubaza ni iki, muraza kumusigura mu Giswahili, abazi Giswahili twe turabana. Sawa mama Kanumba, umeangalia kitu gani kwa kukubaliana na Abel kufanya kazi, wakati nafahamu kwamba kuna watu wengi ambao wanakuomba mfanye nao kazi, lakini kwa hii mara umechagua kufanya kazi na Abel Nduwayo, umeangalia nini kwa Abel kimekufaa wewe ukubaliane na yeye kufanya kazi naye? Asante sana. Naomba nianze mimi bila kabla ungeni. Nikizungumza hivyo sijui mnanielewa au nazungumza haraka Kiswahili. Mapema kesho mwanzo mfano. Kitu kilichonifanya nifanye kazi na Abel, kwanza unajua sasa hivi kuna ujanja. Kuna hizi simu zenu. Dunia iko kiganjani. Kwa hiyo Abel alitumia ujanja akanitafuta kwenye hizi simu. Akajieleza, nikamuelewa, tukaanza communication. Basi na alipokuja Tanzania, unajua mtu unaweza kumhukumu kwa kumwangalia. Nilipomwangalia kijana mwenye heshima, mkarimu, alafu mwaminifu. Maana mpaka kuja kubali kuja huku, kama nilivyokuambia Tanzania tumefanya movies. Kwa kipindi chote amekuwa mwaminifu, sio msumbufu. Kwa hiyo akawa amewapiku. Sijaona Warundi ambao wamepenyeza kunitafuta kwenye mtandao akaomba na kuhusiana na mimi sijui tufanye kazi na nini. Kwa hiyo nikatumia ujanja. Hilo ndio pekee ambalo nilifanya tuwe naye karibu. Ujanja, nidhamu, uaminifu. Na ndio maana nimesemaje, mimi niko tayari. Hapa mmeniona, yeyote atakayekuwa anataka kufanya kazi na mimi nini na nini, dunia ni kiganja. Anajieleza, tunaelewa. Muisanzwe nigize umutafusiri. Umutafusiri umuntu asigura akavandikira mu rurimi kanaka ikira Burundi. Uri nafasha kandi kazi k'ubutafusiri. Umucamake yavuze ati wamubajije ati none mwamenyanye gute na Abel? Yavuze ati Abel hadondeye kuri ubuhinga bwa none turashaka kuyaga nawe no kuri telefone, hanyuma tukumye tuyaga nawe mu nyuma araza Tanzania turabonana, sangana umuntu mwizigirwa. Umva nyine ndavumye kubera nako mukunde mwizigirwa, navyo narinzi yuko nyine nawe yabonye ko ushobora kuba mwizigirwa, hama bacahitamo gukorana niyo shatumye no kuza mu Burundi kubera azi ari kumwe n'umuntu w'umwizigirwa. Kuko utari kumwe n'umuntu w'umwizigirwa ntiwuva yanguze, urashaka kugira ubwo ati umuntu wagiye kumurira cyangwa kuyoga cyangwa kugira iki, naho kubera amaze kubona ubwizigirwa aremera kaza. Ku kibazo cy'wanje nanje bavuze ati kubera iki ati nta rukundo ruri mu bakinyi ba sinema kubera ko tukirabe bavuze ko ntibigaragara amafilm hano mu Burundi. Usanzwe uzi ko n'abakinyi ba film azogaragara mu zawe cyangwa ari mu z'abandi azogaragara. Aba nimba atari bakutubwira aho bagiye gukina. Muri filime ziwanje umvise yamaze kugaragara, twarazikoze zibiri. Amari muri Tanzania. Twari muri Tanzania. Kandi nta yindi tugira dukora ibintu. Urumva? Hama ku bandi bagira bakorane, ndavuga yuko reka twobigira ibanga. Twobigira ibanga umunsi bakoze muzica mubibona. Ndazi yuko umuntu wa mbere kurikirana imitandao uzoca ubibona nakora. Ariko sinoca nihuta nyine kubagira parole na nakana gusa rabo abantu beje ko baraturondera tuganira. Kandi n'ikindi noshimba n'abandi bariko baraturondera amaze kurondera n'abantu benshi bambwira ati ndashaka twigire inganiro mu matwo mu icubahiro nk'umuntu yatuvyariye umustar, tukamuicubahira akabona ko twamuherekeje nk'umuntu w'umustar, twamwishimiye tukamuhana akantu kujya mu nzira. Hari abantu benshi ko barandondera. Abantu bashobora kwibaza we ni wamuzanye hano mu Burundi ku nshuro ya mbere, abamukeneye baca kuri wowe cyangwa bavugana nawe on direct. Nimba bazi kugiye muri Tanzania nawe hari habo wakiye ko mugabo amatwa dusubira uko hari ikiguzi byagusabye, ese hari ikiguzi kizosaba kugira ngo ukire mu kamba bace kuri wowe?
bimwe na Makanumba n'umugiro bana gutuma Makanumba zoba representative muri Tanzania no muri Zambia Burundi umugenderanire hanini hagati y'amwe n'abanyeshingiye gukorana by'abose kuza kubamenya Makanumba n'ivyo umukemura bwiza uca kuri jewe ngaha kubera ko ni jewe nzi umwonga uwuma n'udahuma urumva ko umuretse ngo agume agenda hose ntiyomenya ahagera n'ahagarukira umukemera arandondera akambwira ati genda kendera umumama ni umuntu agute ari ibintu nshaka tuvugane kandi n'ibyo n'abamaze kumurondera bose byarambanyije niko kimeze. Okay. Hama ikibazo cyane bacu intuze hari icyo ntarisha urukundo hama kubijyanye no kwa ko je no bangira muhagararira ibintu bya Makanumba ngaha naho hagararira ibyo wanje hari nico sico tuzoguma dukorana gusa nk'abavandimwe ari kuvuga mfise cyo bakora muri Tanzania ndamurondeye tuvugane n'abandi hari n'abandi muzobo rega ijya filime niri muyu gusa nuko yari yashoboye kubuza ariko hariho n'abandi benshi nabo nyene muzobana bazogira igenda bazane yazogira igihe tuze ngakore ibikorwa ngaha kandi Imana ikicoye kundinda je nifuza gukora nifuza ko igihugu canje kimenyekana mu bijanye na sinema kuri kubwo kwa East Africa musengera ibiganiro ndimo nabo muri Kenya uburyo nshobora gutuma nkora uburyo nshobora gukora na sinema n'abakenya kuko nakoranye n'abatanzania musengere kandi ikindi nubwo rukundo nyine babajije rwari rukenewe kuko bitandi bakora ibintu basanga araba binezererwa ari n'abatabinezererwa ariko isi niko twayisanze kandi ko tuzoyisiga dushobora guhindura imitima y'abantu. Hama ku kibazo ca koresha umwanya yabaje ati nta rukundo ruhari kubera turabona yuko ibintu wateguye nta bandi bakinyi ba sinema bahari nta biragaragara ko atari rukundo ruhari. Burya muri ibi bintu dukora urwo rukundo rwa cane niyumvira burya ruragoye bishoboka. Nasanze abantu bose mu by'ubusitani buri wese yifuza ngo avugwe, buri wese yifuza ngo avugwe wenyine, buri wese yifuza ngo akore wenyine, buri wese yifuza ngo sinema ziho ari kuzo zirahabwa cane. Niko bimeze nta bintu byo kubeshanya urumva, ariko tutegiye muri birebire siza kuvuga ngo nta rukundo ruhari canke ruhari kuko sivyo byatuzinduye ngaha. Nta mpamvu yo kuba bari ngaha bakinyi ba sinema kuko gusa n'abanyamakuru hagati ya Jeo na Makanumba Abe amesema kama sinema zake mbili atazitopa hivi. Sasa Abe, Tanzania ni nchi kubwa na ni nchi ina mastaa wengi na ni nchi najua kujiuza, naweza nikasema hivi. Sasa hizo filamu zako umepangilia aje kuuza? Na kuna kitu gani cha maajabu kuliko zingine sinema ziko Tanzania sababu uweze kupata mateja na kupata masponsa wengi? Na kingine kusema mtu afanye kazi na wewe panahitajika nini? Asante sana. Nikiwa na sahau naomba unanikumbusha kama swali langu kwanza ile swali la kwa nini mpaka saizi anatokea mtu mwingine wa kutoka pendo mimi kama mama yake na marehemu Jessica nikilisema watasema anampendelea mama. Mimi nafikiri Kanumba alikuwa mbunifu, alafu Kanumba alikuwa na uvaa uhusika. Akicheza kama kijijini anakuwa kama kijiji, akicheza kama mjini anakuwa mjini, akicheza kama tajiri anakuwa tajiri, yani alikuwa anavaa uhusika. Hicho ndio afa alikuwa mbunifu. Hicho kitu kilikuwa kinasaidia kuweza na alikuwa anakubali kushauri. Kuna mwingine hataki kumshauri, anajiona yeye anachokifanya ni basi. Ukifanya hivyo huwezi kufika mbali. Binadamu hatuna aliyekamilika. Kubali ukosolewe. Japo ni star, lakini hapo ukikosea. Ungefanya mambo yako yataenda sawa. Alafu wengine unaniuliza nani mwingine wa kulea? Mimi kwa bahati mbaya hata yule mdogo wake alikuwa anaishi naye, kama una taarifa naye tayari ameshauri. Kwa hiyo sina mwingine. Kwa upande wa mwana nikamaliza. Kwa hiyo sina wa kulea na Mungu anisaidie wajukuu hapa wana wazazi wangu. Kwa hiyo kwa huko nimemaliza. Alafu unaniambia wakati wa Kanumba nilikuwa mjaniona naigiza.
mimi kiukweli nimeanza kuigiza nikiwa mdogo, especially kwa sekondari niliwahi kupata tuzo ya uigizaji bora kanda ya Ziwa. Mimi natoka kanda ya Ziwa kwa Kagera. Sasa by then ilikuwa Kagera, Mwanza, Shinyanga na Msoma, kanda ya Ziwa. Niliwahi kuwa mwigizaji bora, lakini wakati ule ilikuwa unafanya tu kama kujifurahisha na ilikuwa ya kujistage. Kwa hiyo kuigiza kwa Kanumba kanisa kwangu. Na mimi Kanumba alikuwa akiigiza kirudi ndani wakionyesha pale kwenye TV. Mimi ndio kwa na direct na kosoa. Hapa kuongea hapa wote wanakuja na rei mama hapa unasemaje nini na nini. Kwa hiyo sasa nimemaliza kusoma, nimeenda chuo, nimefanya kazi, nikawa mama wa familia na wakati ule watoto wa kike tulikuwa tumeruhusiwa kusoma. Sijui kama zile mila za Kiafrika. Mtoto wa kike ni kuolewa. Wa kiume ndio asome. Tena wewe utalazimishwa uolewe ili mali yako ikusomeshe huyu wa kiume. Namshukuru Mungu mama yangu alinipigania na baba alikuwa mwolewa. Kwa hiyo nikawa nimeachana na hivyo, nikawa mama wa familia. Lakini namshukuru Mungu ile mbegu iliyoota kwangu haikuoza. Ikachipuka kwa Kanumba. Kwa hiyo watu wengi wanajua kwamba mimi nimeanza kuigiza baada ya Kanumba. Mimi nimeigiza mapema na mimi nilikuwa namuelekeza Kanumba. Lakini baada ya Kanumba kufariki nikaona nirudie kazi yangu. Kiukweli upande wa kwetu sanaa ni ajira. Kwa hiyo kwanza kukaa ndani unakuwa vile bwana. Unawaza hivi, unawaza kile, kwa mfano kama tunavyokuambiwa tayari nimeondoka na watoto wangu wawili wa kiume. Bora utoke nje. Kwa hiyo ina hiyo kanisukuma ikanifanya na nashukuru watu wakanipokea. Mpaka kwa ananiuliza mama Kanumba, hilo swali naulizwa sana. Lakini naambia mimi nilikuwa mwigizaji tangu zamani. Kwa hiyo na unaniuliza huyu utamsaidia nini? Huyu cha kumsaidia kwa mfano kaja Tanzania, mimi namuunganisha na wale mastara wanacheza movie yake. Sasa swala la soko sijui huko Burundi koje, lakini kwetu kuna njia nyingi. Kuna Azam TV, kuna DSTV, kuna ma-TV yote sasa hivi yanapokea movie kwa hiyo hicho kama ataileta Tanzania tutamsaidia. Kwa hiyo kama ataileta huku nyumbani kuna swali nyingine ya mwisho. Hivi unamchukuliaje ama unamuonaje Lulu? Mimi ni Mkristo. Lulu nishamsamehe na nampenda sana. Kweli? Sawa. Arakoze Noraske. Jewe akantu kunganira ko gatoya uko babajije ati niruka kubona filime za Tanzania kuva ngira kuri Kanumba ndego undi mukora nta zindi mukora ikintu no kubwira gico nka je mbirukaye muri Tanzania ntibigeze baheba gukora sinema bagumye bazikora cyane mbere nziza ahubwo mu rugero bageze bafise amasinema renze afise ama image arenze ahubwo turacibuka nakazi gusa abarundi mpamvu batagumye babona filime za Tanzania ni kubera abarundi barahagurutse barakora sinema kandi hariho benshi bagiye bakora kubera ukunda Kanumba, ukunda sinema za Kanumba bigatera umwete nabo wo gukora. Arico gituma dushimira abantu benshi batumye filime muri tangura gukinwa bigakundwa kuko twese tukiri bato twumva ninde gusa kuko abantu bahagurutse hariho nkamugisha ukatuje tubashimira bakiriho nkamugisha aragurutse arakina sinema iri ku rwego ruryoshye bwiza irafata yari mu Kirundi ico cyatumye itagira mbara ariko ku rwego rw'ibihugu Burundi n'u Rwanda yari yafunitse. Hageze igihe mu Rwanda najyari jura twa nagiye mu Rwanda hageze igihe baza barambya twe mu Burundi twari tuzi umukinnyi wa sinema ko ari Mugisha donc babona barize hari abantu bahagurutse nk'abamugisha barakina amasinema barubatanga bakora abasinema hari abantu bahagurutse nk'aba Happy River bakina amasinema meza y'Ikirundi bakina n'abakikungu n'abararijo. Je niho natangiye gukunda sinema ndundi, je natangiye kuraba sinema yabararije kuri. Biraba Burundi arakinye sinema imeze ubone riva. Bintu byatumye nkunda sinema kubera abo bantu badutangurije. Tutabeshanye twebwe niba turakora muko dufise ahandi twarabiyeko. Kandi igitugu kirakura n'ikisumba izosi. Uko tuzokora kose turafise abo twubaha badutangurije. Kubw'ivyo icatumye sinema za Tanzania tabandanye uzibona nuko abarundi bakora cyane
kuko abo badutangurira kubwira barakoze natwe turaza twebwe baje abana natwe twabarabiye twaravye ibyo bariva bakora turavye ibyo bamugisha bakora n'abandi n'aba GFS bajya baciza tubona amasezerano bakora n'abandi turavuga ati reka natwe dutanga umusaada muri sinema. Rero sinema ziba nyinshi mu Burundi, hari sinema nyinshi ku buryo abarundi bararose sinema baraba nyinshi zo mu Burundi kandi ziborohereza mu mutwe zitabatwara ubwonko, kuko uri kurumva filime y'Igiswahili n'ubwonko bwawe umengo uriko buragabanuka kuko ari ururimi bavuga bati aha anasema hii ukarinda kuyumvira icabuze urumva ako kazi rinakwiye kandi warose umurundi aguceze ya mu Kirundi utarinze kubo. Nico tuma rero filime z'Uburundi zigatangwa n'abatazira bacana kigigino twazira bacana nawo nyene n'abantu bitwa tunezezwa no kumva umuntu azanye sinema mu Giswahili umengo niza aba Nigeria umengo niza abazungu tukabona image nziza tukabona abakira mu mazu meza kandi agaswahili dupfa kukumva aho gato mu Burundi atayi sinema ihari tugaca turaba sinema z'abatanzania cyane. Niyo mpamvu utazibona ariko barakora wamuntu image bageze uri kuraraba sinema bati izi image tuzozigira kujyana bari kuma image neza ngo Imana idufashe tubandanye dukuvya tureko tuzona bashikira natwe kuri image ari no hanyuma wacibaza ati lewe sinema zawe uziteganiriza iki uziteganiriza iki uteganya ko uzogenda gute kugira ngo irazigire ico zikumariye canke ico waziteganirije ukizikora kuko ikintu kirikije y'amamiliyoni n'amamiliyoni ibintu byaguka muri sinema biragoye kuri yakoresha iragaruka, ariko icifuzo canje nuko sinema ubu nyene zaheze ko turondera amasoko muri Tanzania nk'uko yabivuze zaza mu TV n'ahandi turabe ko dushaka kuronka abatugurira bitaracamo uburaretse cyangwa ukabandanya bakora buke nyene, ariko gukora sinema unabonye bitandukanye no kurangura itomati mu Cibitoke. Ugiye kurangura itomati mu Cibitoke uzi ngo ikivumvu canka agatebo karangurwa 5,000 ndagejeje Bujumbura na tike ya 5 cyandaka kugurisha 15 kuri hotel curo nka 15 ayo n'amahera TikTok mugo muri sinema ngo gushora mande jinga kudushora igera mu ruzi ngo ari ifi kandi utazibona muri kurana habona wowe utabo gusa ngo ifingize kuri hari muhabona ntuzi kwifiyo hari gutumba ifi kazi kajya ukabura nyakuye cyangwa ukagira na sinema rero nukubiba utazi gusoronka gute kujya ubiba mu murima ikintu utazi guzimbura ibingana iki uko wowe uteye ikigori kimwe ntuzi nguzoro inete imwe ikigori ntuzi nguzoro inete 1000 canke 100 hari gutera ukaronka inete 1000 canke 100 hari gutera ukabura n'inete 200 twebwere nibwo buzima turimo aha narateragiye ndindiriye Imana ico izompa nuko ngira nakwishura. Nimesema kama ni kama mtoto wako umesema mengi kama Abel iko sawa kuhusu sasa na media za Tanzania, unaenda msaidia kitu gani kikubwa kama Warundi tujue mama anaenda msaidia hiki Abel? Na tumeona manani kwenye TV tofauti, niliona Azam TV, nimeona zingine TV tofauti pale Tanzania, lakini sijamuona Abel pamoja na mama. Kulitokea nini? Au mama alikuwa na zingine shughuli tofauti? So naweza nikasema kingine, mumetumika movie. Je, hiyo movie iko kwa Kiingereza ama iko kwa Kiswahili ama mmechaga mkaweka na Kirundi? Na kingine wa Tanzania na huwa natazama sana movie za Tanzania. Wanapenda kutumia sana naweza kusema mambo ya mapenzi ya nyumbani hivyo. Sijajua kama mmechange mkaweka kwa zingine nasema kwa zingine sehemu kama kwa watu ambao wenye wajiwezi hivyo. Akwene niki wakunze kuri Mama Kanumba wamukundi iki kuko ndazi muri Tanzania uzi abakinyi ba filime benshi kugira ufate icyumviro cyo kwiyumvira wiyumvire Mama Kanumba niki kintu washimye cyane kuri we eske yo ariko next ushaka kwaguha muri Tanzania cyane kweli. Karibu nikiwa Tanzania labda kwa wiki naweza kupumzika siku moja au siku mbili, kila siku niko rotation. Kwa hiyo nashindwa kujigawa, ila naambia nenda na baraka zote na uko huru kujitaja.
la kwanza linasemaje? Nimesema nikisahau. Nilisema kuhusu nani kitu ambacho Tanzania inasikia na kitu ambacho kama Warundi sasa jifunza kwa Tanzania. Kitu ambacho Warundi mnaweza mkajifunza kwa Tanzania ni sikioni. Ni kwa mfano kama una kikundi chako cha sanaa, unawafundisha wanaswahili. Ni kama unazofungua darasa, unafundisha darasa la kwanza, la pili, la tatu. Na kwa mfano hii sanaa itoke moyoni. Usiende kufanya sanaa kwa sababu umekoswa kazi. Ngoja niende labda nitapata shilingi. Hapana, itoke moyoni mwako. Uipende. Itakuwa nzuri. Alafu swala la kusema kwamba labda movie za kibongo nyingi ni za mapenzi, nafikiri sio kweli. Sawa, zipo za mapenzi, lakini tunachanganya. Kwa mfano kama Kanumba alikuwa anacheza za kijijini, mimi mwenyewe hapa nacheza most of the movie zangu zote ni za kijiji, bibi, mama, niko kijijini kabisa kabisa. Kwa hiyo zipo zinakuwa lazima mgawani. Wakati mwingine inatokea mjini, lakini sasa hivi tumejikita sana za kijijini. Sasa kuhusu zile movie ambazo umecheza na Beli, ndio sasa niuliza na yeye. Je, ni Kiswahili lakini kuna maneno ya Kiswahili, kuna maneno ya Kirundi machache. Kwa ile filamu inaitwa Supicho. Yaani tulichezesha Warundi hapa. Ukitaka kusema Kiswahili kikakushinda, tunakwambia sema kwa Kirundi. Yaani tunachanganya. Mimi natoka kwa Kagera. Lakini nilicheza movie fulani na mtoto, kuna kijana ana ugonjwa wa sickle cell na anakata mguu. Sasa akatunga story ya maisha yake. Mama yake alimtenga nini. Sasa jinsi alivyoandika ile story nilicheza naye. Ilichukua 10 bora ITV. Nilikuwa naweka maneno ya kinyumbani na walifurahi. Kwa hiyo kama kwanza ni inaleta chachu unapoweka maneno ya kilugha. Lakini tukiwa hapo kwanza pia bila kujibia, kuna interview ambayo umefanya na Sandy, nilisikia kama unaonekana kwenye movie yake ya Samika. Sijui kama ile mlishari confirm tayari sana. Nisasubiria kwanza kwa hiyo kujadiliana na Beli. Tunaendelea kuongea. Hatujamaliza makubaliano. Sinishura. Wewe rero ndani. Bavuze yuko ibijanye n'ibikorwa tugira azokora biracari bahanga muko nyene warabonye ikiganiro kwa Sandy. Ari ibintu ariko aravuga ashobora gukora. Hama wavuze ati mbega nigiki wakundiye amakanuni. Ikintu cyambere namukundiye nuko ari umuntu ameze neza. N'umumama nuvuga ati imico afise nyene ni nk'ikirundi nimba ro kwera kuvuga Kagera kari buyo mu Burundi kuko Kagera ni ngaho iruhande y'Umuyinga gucara jahari afise imico myiza yo kwicisha bugufi kandi nta bintu by'ubujyagira ukiyo nza gusanga ari njyajyaje yewe naca ndamwibuza naca ndamwibuza mbona asanga ari umuntu ameze neza atamujyagira ati rero umuntu ndabona twakorana ibintu byinshi. Hama kandi wavuze ati mbega filime zawe zoma tuzibona kuri YouTube nuko wahora usura gatudushira cyangwa ujozo yazishora Tanzania. Nakureshe ikintu cya mbere umenya nuko iyo abatanzania aho naciyeho heje haba muri azamu bambare ati Abeli tunaona ufise amasinema menshi ariko yose ari Kirundi. Utagira ngo Batanzania ntidukunda Abarundi nkuko ntituzi ururimi kinama turakina filime z'Igiswahili zituzanye Imana ibishoboje ikanamfasha mu bwonko bwanje Igiswahili kikaduka kikiyongera nanagikina mu bw'Igiswahili ciwanje eba ikaze kwe sino babeshe ndi mu bantu bamwe hagize nk'ijambo rinanira mu Igiswahili ndashamwita basha kuguma mengo bamanura kuri isira go gikoresha kutambuka urumva ariko Imana yashatse kurura ubu je ndashaka kubesha mu jewe narakoze mu bisi nakoze sinema nirukanka ndayikora ku munota wa nyuma umuntu yabona niko ndayikora mengo ngo musazi intwari miliyoni 3
uganda ijane muri festival miliyoni 3 nariko ijoro n'umurango tije ndakora kanga bisaka image mota kamera irenze nini image zirenze ariko narabonye festival nta image nziza na rose nta n'ibyo nziza na rose nta n'ubwo kuva ntabwo roja mu mahigano nta n'umunsi n'uwe ndaba n'umukinyi mwiza n'ubu rero umukinyi mubi noneho umaze kubona uri umukinyi mubi uca ubandanya ibyo bintu ndi umukinyi mubi tubyemane ugiye gukora kino nimba abandi bashobora guha umushinga w'abakinyi beza nushobora gukora neza jene nkora nabi sibyo rero nkora nabi reka mbane nkora nabi uko nyene ibintu mbere nihaye uzo nakoraga sinema nka kamwe tubiri mu mwaka ariko kuri jewe nita keza nubwo ku bandi atari keza ariko muzoza murakabona kuri genda amateleviziyo mu Burundi arashigikira RTNB yerekana filime zanje za Isanganiro zerekana filime zanje reka rero ndakora mwene utwo tuntu nikoraga sinema ndagakubita muri RTNB abarundi babone ubutumwa nabahaye abarundi babone ko abe hari icyo karabafasha mu buryo bwo kuvuga bwo kubahanura ukuntu noja muri birebire ntabonye nacinyijwe none mbeshe narazina sinjye n'umukinyi mwiza wowe wakinyi yakinga uterekerwa n'umukinyi mwiza ni umukinyi mubi none umukinyi mubi mushaka giri hamikibi ndababaza reka ndababaza reka shiremo kandi kantu abapromo amba bare mugabo je simaza kwa nakaza kuyatsitara kije kanimba genda ari mu Amen. ejo habaye amarushanwa festival wabaye wa mbere ni Amede kandi nararyohewe ari mu bantu bakinye sinema kuva kera yaramaze imyaka 11 akina sinema kana kumaja mu marushanwa nta munsi numwe Yari bwaro bige nararyohewe urumva yakoze kuva kera ariko genda kuri baba promoter abe ariko aravugwa biriko biravugwa cyane nk'umuntu yarose igikombe yakinye neza amaze imyaka 10 n'ingake ariko yaza kuba umukobwa abantu bose bavuze ko ari wa mbere mu Burundi ari wa mbere muri Nosi ayuko no muri Burundi ari wa mbere uranyumva man kora umwuga wa promoter nimuzanye gutereta guterete hirya y'akazi kuko hari umuntu usanga promotion ariko aragira harimo no gutereta reka uyu mukobwa nabivuge cyane none zanimbi mugabo nimba ngiye muri Tanzania ugasanga abantu bashatse no kubivuga cyane hari umuntu umwe yavyanditse aravuga ati uyu muntu kuri kateka aravugwa cyane tubona ibikorwa yakoze ni kubera cyane avuga ati ndi umuhungu kandi no korana mu iseko je nanyuze mu mutima ndabona numva kera nguraye mu iseko ubu mukobwa kandi je ndi umuhungu mwiza ngiye no muri Tanzania ati kora se neza hari ikibazo mvise niko nagitsina gabo ndana mu iseko ubu mukobwa kugira naje shikirwe gabasha sinabona umuntu araye mu iseko yabaye mukobwa ndavuga ati nta kundi reko ubwibyo ntabeshe icyo kintu cyangwa kubona Amede atsinda ukabona naguma nja kuri Facebook nugura ndabiko gumavuga umuntu atura nyuma y'imyaka 10 n'ingana kubera umuhungu ariko utanga umuco wa beri imbere y'abanyamakuru harakantuza ati bisa nkaho uvuze ko kuba yatowe ari umuhungu iyo ariyo mpamvu atari karavugira no ku binyamakuru Kirundi navuze yumvikana nabivuze sinabivuze navuze ko ari umukobwa yatowe kumve by'abari karavuga nta n'indi nkuru bivugwa iyo nkumi yatowe ari umukobwa yatowe Uyuhe mukobwa yatowe mvuze yaba ari umukobwa yatowe ntawatowe mvuze yaba ari umukobwa yatowe hari umukobwa yabaye uwa mbere yakinye neza mu bakobwa none uko wakinye neza kandi filime yiwe yabaye ya gatatu wowe uri kuravuga ko yatowe ntiyatowe mani navuze ko watowe ndiko ndavuga ku muhungu yatowe neza navuze ko wabaye uwa mbere ibyo bivuze kurazana Amede iyo aza kuba umukobwa ariko aravuga gusumba system bari karavugwamo na promotion bari karagirirwa ariko ibinyamakuru byamwanditse ko aravuga yuko ishusho y'umuntu yakimwe n'uwitwa Amede kwaje we yatwaye ikibanza cya mbere arakandi kantu atarifuza kandi gusumba navuze ikirundi twese ushaka ucumbe cyangwa ureke ushaka umunde cyangwa uyange gende umuntu kuri muzima bw'iwanje promotion yakorewe nk'umuhungu n'akazi yakoze ibihuye harakandi kantu wavuze kajyanye n'uko wewe sound zitanye budget ugati bisa nkaho byaguciye intege uvuga ati mu mwaka gukora filimi
cyane zibiri hanyuma ihereza abarundi miliyoni. Yumvikana ko abenshi ashobora guhigana umuhungu azoca asaba kuvanwamo cyane agiye kwiga. Ahubwo nubona ndanayagiyeho mama yacu hari ibintu bizaba byarahindutse n'ibihinduka Iyo mwisangamo hari ibyo nisanzemo n'ibyo bijya Kuri gurudu wasohotse wiruka. hari ibyo nisanzemo ariko jya mu marushanwa kama mariage cyane uzurambona Nzosubirayo. ndi umukinnyi mubi w'umukinnyi mubi uza mu marushanwa ngo utsinde mani kandi abafite beza None baza kubiva kuki? nuko ndi mubi nyine Mama, cha kwanza karibu sana nyumbani. Hii ni nchi ambayo watu wengi walijua sanaa kupitia mtoto wako, na wewe ni kama mama ambaye ulizaa sanaa. Hivyo tunakukaribisha sana nyumbani. So swali langu la kuuliza ni moja, niliongelea kuhusu soko la filamu Burundi kuingia Tanzania. Lakini tunakumbuka sisi hapa tuna vikundi vya watu ambao wanaigiza kwa Kiswahili tena sana, na washaleta sana wasanii wa Tanzania kuja kuigiza hapa, mfano kama Shamsa Ford, Jacqueline Wolper na hata Emily walishafika hapa kufanya movie. Lakini bado sanaa yetu haijawahi kutusua kule Tanzania ili wapate lile soko. Mama, kama wewe ambaye ni mzazi wa sanaa, ulishajifikia hapa nyumbani, alafu ulishirikiana na mtu ambaye ana act kwa Kirundi, na unawakia kama kweli sinema yake itatu. Mkicheza Kirundi kiukweli kule kwetu haitanani, labda mweke mwanze kutafsiri kama wanavyotafsiri za Korea kwa Kirundi au kwa Kiswahili, lakini ukileta kama ilivyo kwa Kirundi hata mimi sitaisikiliza. Tunaona hata kwa unavyoongea wanacheka mimi lakini kama mnaicheza Kiswahili alafu ikifika kule kwetu kuna mambo, kwa mfano mmeicheza inatoka kwenye kampuni fulani inasajiliwa, wanaisajili wanaikagua kama ina maadili nini na nini, ukishasajiliwa unapewa hati, ili ndio watu tunayopewa ili tunaenda na sisi stesheni zote sasa hivi za Tanzania. Kwa hiyo tuelewe kwamba hawa watu ambao wanaishi kwa Kiswahili walikosa hapa. Acha nizungumze. Najua kwamba Tanzania mnatizama hata movies za Nigeria na wakati hawazungumzi hata Kiswahili. Wanamjua Rambo, wanamjua Komando wakati hawazungumzi Kiswahili. Ila sababu sisi tunaongea Kirundi eti hawasikii. Sisi tunaongea Kiswahili na Kiingereza. Nigeria wanaongea Kiingereza. Kwa hiyo ni sawa. Amarani tunatoka kwa hayagiye byinshi urumvise cyane kuri Mama Kanumba yabe nagaragaje agashavu rero agashavu kumrengira kagiye kumvwa n'aborganiza filime hano mu Burundi abonye kumengo hakiyaho kwifata cyane gusumba n'abari bazimije barishije bahaza rero naza ko aracyari hamusoko kwa byinshi bitandukanye bagiye kudukorera na Abeli hano mu Burundi rero ibyo ibibereye hano ibiherere mu makamera, ibiherere mu inbox, itangaza inkuru ni naco Abeli yabahamagariye kugira ngo mwumve ko Mama Kanumba yuko kwa Burundi hama yashikirije navyo nuko agiye gukomezana cyane cyane imigenderanire y'abarundi n'abatanzania kuva mu yafanye ibintu byinshi umuhungu wacu muri Tanzania nawe agomba kubikora. Rero kuri ivyo nibaza ko mu kanya ho tubira hano tuza gusanga inkuru yamaze gushika mu barundi ngo bari gusanga. Thank you.